Adi Kristian Miri number 38 Jisu nok agomem miyem. Mi 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 re mi fa ti do so 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 mi re re fa fa mi re do ti la so la do mi re do. Jisu nok agomem miyem asidunay pesi edilonon kaye kude delokke poyeku nokan tapo yanay kaman taniyang mopitne miripete ringgelaman ang logeyin laman bulso